to mogu da ti pružim, da te dignem, da te... Danas smo ušli u učionicu, znači ovo je nerealno. Ljudi, vi kad otvorio vrata, znači ovo je nerealno. Bez ključeva, brate, ovo je nerealno. Ono klip lik razvalio bravu. Bravo. Clickbait, zvali smo Pixi Flip, ono je došlo. Nastavljamo Kiss or Slap Challenge. Ajax. Kiss or Slap. Kiss or slap, bro. Kiss or slap. Ajde, da lavi ga. Može. Danas nema Kiss or Slap Challenge sa Đukom. Kiss or slap challenge sa Đukom, ajmo. Što? Danas sam išao i rukao sam kurac u WC-u. Danas smo ovdje sa... Dobre. Ne, imamo, danas smo ovdje sa... Alo, brate. I pozitivno ljudi, Kiss or Slap Challenge sa našim drugarima. Dolazimo ovdje do Dušmana. Daj se, brat, šta ima, kako se zoveš? Kako se zoveš? Kako se zoveš? Čemu snimaš? Aj, fake fight. I ajmo momci, ajmo na... Vidimo se prosim. Istirali smo napolje. Dobar dan, danas smo ovdje sa... Ovdje je Tomislav, vaš poznat prijatelj. Pitanje, ovo je moja kurva dovedena OnlyFans, Kiss or Slap? A ovo brate, ko je sad će dobro dobar? Treniram bok za meč s Tevicom već mjesec i po. Mojte pipo. Oj, brate, nema. Ne. Znači, ovo je riba koja se me zanima baš dugo, brate. Ne znam kako će proći. Brate, sviđaš. I danas isto radimo prank, priznavanje brći da sam gej, da mi se sviđa. Oh my god. Tam ne. Dobro došli u najnoviji video. Ovdje je s nama najnoviji gost, Krle. Jako... Čemu, brate? Brate, što su radi? Ljudi, danas imamo Dajte mi žakom. na Balkansku poluostrvu. Krle će mi trebati kao učesnik, a ja treba da zapnem. Mi smo naći na Balkansku Treba da poluostrvu. zapnemo nekoga i da se pretvaram da sam fight i onda Krle odlazi. I posto idemo u McDonald's za Big Mac obrok sa Fantom. Ljudi, ovdje smo tu sa Danielom i imam pitanje za moju gospođu ovdje. Kiss or slap? Tu će 100 evra steti. Moj drug se probio u prvih 11, ponosan sam. Lo, ja započeo tući. Meetup sa fanovima. Kupio sad, emotivno. Vidiš, Đokiću! Šiju se, alo! Dobri ljudi, ovdje Boži, danas šišam prvi put u životu, znači radim kao friser 24 sata. Šta mislite ko ćete raditi para, piši dole u komentarima. I vidimo se kad budu šišao. Ljudi, ako mislite da dajem anti-reklamu, znači svi dislike, znači svi hate, čepovi, dočilo. Znači kako danas šišamo, čisto pitamo? 5. Pa...
Šta misliš danas? Ja, Da, šta radiš danas? ništa, ti. Ovo je ovo je furi, znači moram čak naći fora na balkanskom polu Dex ostrvu. Rock Face. Dexrock, uskoro kupujem Dexrock telefon, znači ako ovaj video priđe preko 10.000 lajkova kupujem Dexrock telefon, a brate ja susreo mi se ovo čovjek, jebamo. Ali dobro brate, znači, brate imamo neku traku, imamo brate mašinicu, možda čak, kada ga šiša, možda čak. Ljudi, možda čak mi preti vlasnik restorana. Pomeri svega. Snimaj, dalje. Mnogo se nadrkao! Nastava je počela. Znači, saklikate profesor. Imate knjige. Učite. Brate, mnogo je ljuta, brate. Ovdje si imaš skillova za ovo. Baka prsla, baka prasila. Danas, znači, dobro ljudi, danas, ja sam taj, skidamo Tomašu, kažu malo imune, skidamo mu malo iza tu, krećemo sa skidanjem. Prvo ćemo napraviti dve linije. Prva. Ocenite linije, brate, od 1 do 0. Ajde skini. Nema vremena. Može fade.